Maupay nga kulop hayo nga tanan. Yan ang atakna, aton gintitikangan pagsauruga, ang tinatawag nga Triduum Sacrum. Ang karuyag sigmon, ang tulo ka adlaw, diin hi Kristo ginsakit o ginbanhaw. Gintitikangan ini pinaagi han pagsalinurog han santos nga misa han panihapon han Ginoo. Ug natatapos tida han Domingo han pagkabanhaw. Kundi ang kapungturan hini nga Triduum Sacrum, amo ang bihilya nga aton gimbubuhat han Sabado han gabi diin gindaog ni Kristo ang karatan ug kamatayon. Dida hini nga aton misa han panihapon han Ginoo. Tutulo nga mga misteryo han aton katalwasan, an aton gintatagan hindoon. Ansyahan, amo ang pagtukuran ni Kristo, han santos nga Eucharistia. Aton gindudumdum ang ginbuhat ni Kristo, hapagtubos han magpakasasala. Nga nagiging epektibo ha aton yina, pinaagi han buhat han Espiritu Santo. Ikaduha, ang pagtukura han Kristiyano nga pagkapadi. Bisan kun ang bugos nga simbahan padianon, nagtudlok gihapon hi Kristo hin mga tawo nga maangbit han iya santos nga bruhaton. Og ani katulo, ang sugo hin paghigugmaay. Ini nga paghigugmaay nasarig didahan gugmahan Dios nga iginpakita didahan kinabuhi ni Hesukristo. Sanglit nahimo ini nga pagsunod han sugo, pinaagi han kanan Dios matinubsanon nga gugma. Alayon pagkatukdaw, nga saraba kita pagkanta han awit han pagtikang.
Pangaran hanamay ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo madaha iyo. Kabugtuan, karawtunta ang aton mga sala, base maandam kita pagsaurog, hanbaraan nga mga misteryo. Nagtutugan ako ang makagarahom nga Dios, o gaiyo akon kabugtuan, kay nakasala ako hauna-huna, pulong, buhat o pagpasibaya. Tungod hanakon sala, hanakon dako nga sala. Sanglit na nga Maria ako kan Santa Maria Virgen, hanang nga anghel ug mga santos, ug gaiyo akon kabugtuan, ngay gampo ako niyo haaton Ginoo nga Dios. Kanayon ta kita han makagarahom nga Dios, pasayloon na aton mga sala, nga dadong kita niya nga tuhan kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
kita. Dios nga may namon, nagkakauro sa kami pag-angbit hini nga labi kabaraan nga panihapon, di na nimubugtong anak, sanuya itubya na kamatayon, nagbilin nga dahan singbahanin sakripisyo nga bag-o, ug waray katapusan, nganhin sa saro haniya paghigugma, itugot di dahan imo kaluoy, nga hikaplagan namon ti kang hini nga makaaramdok nga misteryo, an kahingpitan han paghigugma ug han kinabuhi. Pinaagyan namong Ginoo Kristo imo anak, nga upod haymo nga Espiritu Santo, buhi ug nagahadi Dios sa dayon nga mga katuigan. Alayon pamoroko. Iyan na igpapahayag ang pulong Dios kanay sentro amoy Kristo, nga presente di dahini nga pulong. An aton siyahan nga pagbasa, nga kinuha di dahan basahan han Exodo, nagihinabi han kanan mga Israelita Pasko han paglabay, nga amo an usa han mga pinatatamakan, basi masabtan naton ang Eucharistia. Pamatiita ang siyahan nga pagbasa. Pagbasa, ikan han basahan han Exodo. Nagimang raw ang Ginoo kanda Moises ug Aaron didto ha Ehipto. Amo ini ang siyahan nga bulan han tuig para ha iyo. Ighatag ini nga mga tugon ngadto han bugos nga bungto han Israel. Didahan ni kanapulo nga adlaw, hini nga bulan, kinahanglan magpili ang kada tawo, hinusangan nati nga karniro, o nati nga kanding, parahan iya panimalay. Kundiri damo ang sako, haniyo panimalay, nga diri makakaubos, hinbugos nga nati nga karniro, mahihimo ngayon usa nga karniro, pagsaruan niya nga nan iya sapit nga anyaw. Sumalahang kadamuhan mga tao, ngan sumalahang kadamo nga makakakaon han kada tao. Makakagpili kamo hing karniro o kanding, kundi kinahanglan lalaki ini. Usa ka tuig an panuigon, ngan waray gud mga karatan. Lami nga ini, tubtub han ikanapulo, kag upat nga adlaw han bulan. Diin, didahiton gabi, pag-iihawon ang bugos nga bungto han Israel an hayop. Makuha hirahihan dugo, ngan igpapahid ini, didahan mga harigihan porta, ngan han baybayon, nga igbaw han porta, han kabalayan, diin kakaunon ang mga hayop. Hito nga gabi, pag-aaslon an inihaw, ngan kakaunon ini, upod in mapait nga mga panakot, ngan hintinapay, nga waray patubo. Kinahanglan, kaunon iniyo hingkadagmitan, nga nakabado na kamo nga daan, andam para himpaglakat, nga may sandalyas na aniyo mga tiil, ngan tungkod hayo mga kamot. Amo ini ang paglabay, nga pagbubuhaton niyo, in pagpasidungog haakon, nga Ginoo. Didahito nga gabi, maglalatas ako hantunahan Ehipto, ngan papatayon ko anya tanan nga suhag nga lalaki, matawo og mamananap. Ngan kakastiguhon ko anya tanan nga kadiyusan han Ehipto. Ako amo ang Ginoo. Mahihimo nga tigaman hang kabablayan nga iyo inuukyan ang dugo
dida ha mga harigi, hanporta. Kung higit ang ko ang dugo, lalabyan kula kamo. Ngandiri ko kamo paglalabtan, kung kastiguhong ko na ang mga Ehiptohanon. Kinahanglan, pagsaro sa urugon niyo ini nga adlaw, nga usa nga piyesta para hang Ginoo, hinpaghinumdum ha iyo, hangin buhat nakon nga Ginoo. Pagsaurugan niyo ini, hangatanan nga ti arabot nga panahon. Anpulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Aniyo baton, ini nga binindisyonan nga irinmon, usa nga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Ini nga binindisyonan nga irimnon, usa nga pakaangbit handugo ni Kristo. Ini nga binindisyonan nga irinmo, usa nga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Anakun igbabalus han Ginoo, tungod han kaupayan ngay ginhatag haakon. Magahalad ako hinirimnon, haakon magtaralwas. Kung tawagun ko ang ngaran han Diyos. Minahalan Diyos, ang kamatayon hatun magtadun. Imo ako surugun, Diyos ko. Anna na hinmatinuhun nga iroy, uginhubaran mo ako, hanakun gapon. Magahalad ako haymo, in sakripisyo, in pagpasalamat. Kung tawagon ko, ang ngaran han Diyos. Tutumanon ko anakon ginsaad han Diyos.
hatubangan, han iya bungtong. Idin syuda ay rinno, usanga pakaambit han dugo ni Kristo. Ininga binindisyonan ngay rimno, usanga pakaambit han dugo ni Kristo. Kunansahan nga pagbasa, naghingaday han ladawan han Eukaristiya. Ani kaduha nagpapahamtang han kabatasanan han mga sahan nga Kristiyanos. Mahitungod han Eukaristiya nga kan Pablo kinarawat. Pamati ita ani kaduha nga pagbasa. Pagbasa, tikan hansyahan nga surat ni San Pablo ngadto han mga taga Korento. Mga kabugtuan, kinarawat ko tikan han Ginoo ang pagturunan nga akon na ginhatag ha iyo. Nga hagabi ang paglingua han Ginoo nga Jesus, kinuha hiya hintinapay, nagpasalamat sa Dios. Ginpinit-pinit niya nga nagsirin. Amo ini an akon lawas nga iginhahalad para ha iyo. Buhata ini nga hinumduman ha akon. Haamo man nga paagi, kinuha niya an irimnan katapos ang panihapon nga nagsiri. Amo ini nga irimnan ang kanang Dios bag-o nga ginsabutan, nga gintigamnan han akon dugo. Buhatan ini nga hinumduman ha akon, hakada pag-iinom niyo hini. Kay hakada pagkakaungon niyo hini nga tinapay, ngan pag-iinom tikan hini nga irimnan, igimpapasangyaw niyo ang kamatayon han Ginoo, tubtob han iya pag-abot. An pulong han Ginoo. Salamat sa Dios. An aton ebanghelyo nga ginsurat ni Juan, nagsusumat han kan Jesus pamusa han mga tiil han iya mga tinunan. Nagpapahamtang ini nga istorya, hintema han minagburugto nga paghigugma. Pamati ita an maupay nga sumat, ngan alayon pagkabakdaw.
An Ginoo madaha iyo. Pagbasa tigangan santos nga ebanghelyo sumalakan sa Juan. Bispiras na adto han piyesta han paglabay, maaram na Hesus nga inabot na an iatak na hin pagbaya, hini nga kalibutan nga hin pagkadto han amay. Dayuday ginhigugma niya an iya mga sakop dinhi ha kalibutan, nga ginhigugma niya hira tubtub gud ha katapusan. Tarang kahapanihapon Hesus nga nan iya mga tinun-an. Ginlarang na hanyawa nga maglilingo kanisus si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Maaram ni Hesus nga itinubyan ha iya hanamay an bugos nga gahom ngan maaram hiya nga tikang hiya ha Dios ngan pikadto na hiya sa Dios. Sanglit binuhat Hesus ngan maglubas sa niya bawbaw nga bado ngan magbagkos hinto alya. Inipis siya hintubig nga daha palanggana nga nagtikang hin pamusa han mga tiil han mga tinun-an ngan ginpahiran han tuwalya nga iya igin bagkos. Hinarani kan Simon Pedro nga nagsiring ha iya, Ginoo, mamumusa ka ba ha akon mga tiil? Nagbaton Hesus sa iya, diri ka pamaaram yana kun ano anakon ginbubuhat, kundi hibabaroan mo ini unina. Nagsiring hi Pedro, diri gud ako matugot nga mamusa ka han akon mga tiil. Nagbaton Hesus, kun diri ako mamusa han imo mga tiil, diri ka na magiging tinun-an ko. Nagbaton hi Simon Pedro, kun amo man ini Ginoo, diri la an akon mga tiil, kundi ilakip liwat hin paghugas an akon mga kamot ngan ulo. Nagsiring hi Hesus, ano man na kumarigos, malinis na aniya bugos nga lawas. Sanglit diri na kinahanglan maghugas pa ha iya nga haw, kundi an iya mga tiil nala. Malinis na kamo, kundi diri nga tanan. Maaram na Hesus kun hinno an maglilingo ha iya, sanglit nagsiring hiya, malinis na kamo, kundi diri nga tanan. Katapos niya pamusa han ira mga tiil, nagsulot na liwat Hesus sa niya bawbaw nga bado, ngan binalik ha iya lingkuran ha lamesa. Nagpakiana hiya, nasayod ba kamo han ginbuhat ko ha iyo? Natawag kamo ha akon nga magturupdo ngan Ginoo, ngan may kamatuuran, kay amo gud ito ako. Sanglit kun ako nga iyo Ginoo ngan magturupdo namusa han iyo mga tiil, angay manliwat kamo magiparo pamusa han iyo mga tiil. Gintagan ko kamo hinsus baranan, basi sugaron niyo hin pagbuhat han ginbuhat ko ha iyo. Mga kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo. Maupay nga kulop ha iyo nga tanan. Yan ang adlaw ani nikitahan Huwebes Santo. Ngan yan ang atakna, yan ang adlaw nagkakatitirok o ginsasalinurog naton an misa hagabi han panihapon han Ginoo. Didahan naton ebanghelyo nga ginbasa, binati naton nga hi Hesus namusa han mga tiil han iya mga tinun-an. Hi Hesus nga kinikilala nira nga Ginoo, kinikilala nga lider, kinikilala nga magturupdo,
Nagserbi han iya mga tinunan. Naka-experience na ba kita pamusa hin mga tiil hiton ibang nga tawo? Siguro kada kanaadon waray pa. Kay iton nagbubuhat hini waray iba kundi iton surugoon. And in reality, no one of us wants to become servants of anyone. We want to be served. We don't want to serve. We want ourselves to be treated with respect and not to be respected. We want ourselves to be esteemed, to be appreciated. In short, we want to be master. In short, we want to be a leader, not servants. Sanglit kung mapapansin naton, damo iton karuyag, maging leader, hiton usa nga nasod, o hiton usa nga komunidad. Damo iton karuyag magpresidente, damo iton karuyag maging senador, damo iton karuyag maging congressman, maging mayor, maging konsihal, maging kapitan, o damo la. And sometimes, because we want to become a leader, iton iba, ginihimo iton nga tanan para dumaog. No? Iton iba, namamalit iton botos. Iton iba nga ni, madanay, naglilimbong pa. No? Mga kabugtuan, dila iton aton ibanghelyo yan ang adlaw, ginpapahinumdum kita ni Jesus, kung karuyag naton maging usang leader, kinahanglan kita maging surugoon. Because to become a good leader, the stepping stone to be one is to be a servant first. Sano kita maging maupay nga leader, kinahanglan maging surugoon laanay kita. Ngan ginbuhat ini ni Jesus, didahan aton ibanghelyo. Jesus in the gospel become a servant leader. Waray niya ig-priority ang iya kalugaringon, kundi ginuna ang iba nga tawo. Mga kabugtuan ko dida kani si Kristo, in a world full of oppression, greed, injustices, chaos, and indifference, God called us to become a servant leader. A servant leader who is driven to serve solely for the people. Diri gin priority iton iya kalugaringon, kundi gin priority iton kaupayan hiton iba nga tawo. Hindi rin naton kinahanglan maging government official para maging usang leader. Diri naton kinahanglan maging sikat. Diri naton kinahanglan maging riko. Diri naton kinahanglan maging gamhanan nga mga tawo para maging maupay kita nga leader. We can be a good servant leader in our own little way. Ngayon dinahan naton ibanghelyo nga ginbasa, tulong nga butang ang ginhimo han Dios, ang ginhimo ni Jesus para maging maupay hiya nga leader ngadtohan iya mga tinunan. Siyahan, love made him serve his disciples. Ang gugma ni Jesus waray katapusan, waray kondisyon, ngan diri makikalugaringon. It was not the worthiness of the disciples that drove Jesus to serve them. It was love. Pinaagihan gugma ni Jesus, nagserbiya han iya mga tinunan. To be a leader, one must be driven only with love for his people. Sana iton aton pagserbisyo, nakaugat dira hiton gugma, diri hiton kwarta, diri hiton gahom. Kay pwede kita magserbisyo nga waray gugma, pero diri kita pwede makapagserbisyo, diri kita pwede humigugma nga waray pagserbisyo. And this love calls us to sacrifice. No? Itong tinuod nga gugma na kinahanglan magsakripisyo. No? Kay bisa ni Kristo nga Dios nagpakatawo. Ngan anong man itong aton igsasakripisyo para maging maupay kita nga leader. Sahan our selfish desire.
Kinahanglan naton igsakripisyo iton aton kamakikalugaringon. Igsakripisyo naton iton aton mga personal nga interest. Kasi madanay, iti ba aton karuyag maging leader, karuyag magserbisyo, kay iton aton ginihuna-huna kung ano iton aton makukuha kung nagbubuhat kitahin maupay. No? Pero diri. Kung iton aton paghuna-hunaon, kung ano iton aton mahihimo nga maupay, ngadto hiton iba nga tawo. Kaduha, kinahanglan gihapon naton igsakripisyo iton aton kamapahinatas-on. We need to sacrifice our pride. To sacrifice our pride is to accept that we commit mistakes and failures. No? Diri kareg signon nga bakay hikita iton leader, diri na kita nagsasayop. No? Sometimes we need to accept that there are wrong decisions that we've made. No? Sanglit kinahanglan naton baguhon iton aton mga desisyon para hiton tinuod nga ikakaupay hiton katawhan. Padanay, kailangan liwat naton igsakripisyo iton aton mga kalugaringon nga mga prinsipyo. Diri nga ni ikakaupay hiton nga tanan iton aton mga prinsipyo, kinahanglan gihapon naton ini igsakripisyo para maging maupay kita nga leader dida hiton usa nga komunidad. Ikaduha, Jesus didn't need to prove himself to anyone. A leader no longer needs to prove anything to anyone. Waray niya kawadi, ngan waray niya igintatago. No? Iton tinuod nga pagserbisyo, diri na kinahanglan hinparakpak hiton iba nga tawo. Diri naguhulat hiton pasalamat hiton iba nga mga tawo. Ngan labawhan nga tanan, diri na kinahanglan hin acknowledgement. No? Because at the end of the day, siring didahan Ebanghelyo ni San Lucas, we are unprofitable servants. We have done what we're obliged to do. And lastly, our position in the community must not hinder us to serve others. Ayaw naton gamita iton aton mga titulo hin pagtiyupi hit iba nga tawo or pagin oportunista ha iba. No? Kasi madanay, papuri kita makagserbi, kay naka-attach kita hiton aton titulo, hiton aton ngaran. No? Diri kada ka magsiservisyo, abogado ak, di kit magtatrabaho, doktor ak, teacher ako, engineer ak, padi ako. No? Because we are entitled of so many things, sometimes it is hard for us to serve. No? Ang mga tinunan, dinahan aton Ebanghelyo, ginpahinumdum ngan ira master, ngan ira Dios, namusa han ira mga tiil. Karayag signon, no position should prevent them from doing it. Same thing gihapon ha aton. Our position should not hinder to serve others. Because a leader is a promoter of Jesus' lifestyle. Jesus who loved, lives simplicity and humility. Amen. Sugad hanaton ginhingadayan han pagtikang. Usahan mga ginsasalin urog naton yana nga kulop. Amo ang kang Kristo pagtukura han Eucharistia. Dinhi hini nga misa aton tatagan hindoon induha nga mga kahulugan. Siyahan an iya kahulugan han sakramento. Kundi ang pagkaepektibo hini nga sakramento aada kikitaa han ikaduha nga kahulugan. Ini nga ikaduha, amo an iya kahulugan han kinabuhi, ang pagpusa han mga tiil, nga bubuhaton niya na han aton padi, nga natinaglawas kan Kristo, nagpapahamtang hini nga ikaduha nga kahulugan. Tungod nga kita na ang bithan Eucharistia,
Kinahanglan nga magkaurusa kita didahing gugma. Gugma nga sugad kan Kristo gugma tungod haaton. Gugma nga nakikita didahan aton pag-ataman han aton igkasitaw. Upod na dinhi ang tinuod nga panmusa han mga tiil. Kay siring paman hiton awit, kunhain ang paghigugma o pagmahal, aadtuman ang Dios. Sanglit, kung nagkakaurusa kita nga tanan, pagibantay kita, nga diri kita magburublag ha mga pagbati. Humunong na ang pagkabirubingkil ug an araw-araway. Ug maada hi Kristo nga Dios, habot nga naton. Sanglit, kung gimbubuhat ini nga panmusa, saan o kita masingadtuhan liturhiya ang Eucharistia, pagpahamtang ini nga an iya kahulugan nati kang hanlawas ug dugo ni Kristo. May adaliwat hin ikaduha nga kahulugan. Bisan kun ubos kaupay, kung gimpusaan ni Jesus ang mga tiilhan iya mga apostoles, usa ini nga tigaman nga kinmanihiya paglinis han aton mga sala. Kay siring paman didto hiton surat ngadto kan Tito, kinmanihiya pagtubos sa aton tikang hangatanan nga mga karatan o paglinis han mga tawo basi mahimo nga kulugoringon nga bungto ni Kristo. Asya ini ang pagsiring ni Jesus kan Pedro nga adton diri malinisan mawawaray bahin ida haiya. Pamalandong ata ini nga mga kahulugan samtang gimpupusaan ang mga natinaglawas han mga apostoles.
Alayon pagkatupnaw. Pagurusa kita na pagtawag han ngaran han Ginoo, tungod iton mga panginahanglan iton singbahan nga han kalibutan. Amalaumon ug mapainobsan nga kasing-kasing masaring kita haiya, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod han Santo Papa, kaobispuhan o kapadian, nga kinapag sa urog nira han baraan nga mga misteryo, dasigon hira hapadayon nga paghalad han kalugaringon ngadto sa Dios, tungod han kaupayan han magtinuuhon. Magampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod han mga punuan han aton nasod og dapit, nga rig-unon hira han Dios nun nga grasya, hahulos nga panimangno han ira mulupyo, ug dayuday nga panginano han ira kamutangan ug kabubwason, labi na hadton labi nga nagkikinahanglan. Mag-ampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod han aton kabugtuan, nga pinahirayo na han santos nga Eukaristiya, nga abaton nira an pagkabig han Espiritu Santo, ngan an paghigugma ni Kristo, nga karuyag magpaangbit han kataluwasan, ug kinabuhi nga dayon, didahini sakramento. Mag-ampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod hadton binaya na hinin kalibutan, nga mahiapi na hira, didto han langit nun nga sasaro, nga ginandam han Ginoo, para han iya mga baraan. Mag-ampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod haaton nga tanan, nga nagsasaurog hini nga Eukaristiya, nga ini nga higayon, hinpagkaurusa, mag-usaliwat haaton, kontra han karatan, ngan magdara haaton, hadayuday nga pagtubo, didahan pagkakristuhanon. Mag-ampo kita ha Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Makagarahom nga amay, hamon pagsaurog hini nga baraan nga panihapon, igpakatakos kami han padayon nga pagkarawat, han mga tigaman han imugugma, sugan naging papakatakos kami nimo, pagkarawat han mga upa, haamon han imo anak, Yesu Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon pamroko. Kay naandam naman kita, pinaagi han pamati ug pamalandong han pulong han Dios, mabalhin na kita ngadto han liturhiya han Eukaristiya. Dinhi magkokolekta kita para aton buligan ang mga ministro ug mga buruhaton han parokya. Nganya na, upod an aton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay ug bino, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik nga niya aton, kumuupahan Dios, pagbaliyuhan aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini, pinaagi han pagkanta han paghalad.
Alayon pagkabaktaw. Kabugtuan pagampo kamo ngayon aton halad, karawton han Diyos amay nga makagarahom. Karawton untahan Ginoo ini nga mga halad, tikang hayong mga kamot, kapagdaya o pagimaya ng iyang aran, haatong kapusanan o kaupayan ng bugos nga simbahan. Ginoo nga Diyos, igpakatakos kami pagsaurog hini nga santos nga Eucharistia, kaya kipinaghalad hini nga sakripisyo, natutumanan buhat hanamon katalwasan, pinaagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. An Ginoo maadaha iyo. Bayawan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios. Makagarahom nga may, angayog sa danggon nga magpasalamat kami haimo. Pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Hiyaan totoo nga padi kadayunan, nga nagtindog ini nga sakripisyo nga waray katapusan. Ginhala niya kalugaringon nga unong, tungodan pagtubo sa amon. Gintuduha amon nga amon inibuhaton, nga usa nga inumduman haiya. Hamon pagkaunan niya lawas, nga gintubyan tungod haamon. Hinkusog kami tinatagan, nga namon pag-inuman niya dugo nga ginipis tungod haamon. Kami nauhugasan og nalilinisan. Niyano po ng mga anghel o arkanghel, nga nanhugpuhan kagamhanan halangit. Nagawit kami hanimno hinpagdayaw, hinwaray hunong nga pagsiring.
Sanglit mapuanguron nga amay, mapainobsano nga nagaampo ug nangamay kami haimo, pinaagi ka na so Kristo imo anak nga amon Ginoo. Base imo karawaton, ngan bendisyonan ini nga mga upa, ini nga mga halad, ini nga baraan ug puraw nga mga sakripisyo. Nga amon ginahalad haimo, unahan nga tanan, tungudan nimo santos ug katoliko nga singbahan. Tagiyahin kalinaw, bantayi, usahangan mangnuihiya, habugos nga kalibutan. Upudan nimo surugoon ni Francisco amon Papa, o hi Crispin amon Obispo, ug nga tanan nga nagtipig ang kamatuuran, nga nagtutuddohan katoliko ug apostoliko nga pagtuo. Hinumdumi Ginoo ani mo mga surugoon, o gini nga nagkakatitirok, kanay pagtuo, maaram ka, o kanay pagsimba, sayod ka. Tungod haira, nagahalad kami haimo, inihira, nagahalad haimo, hini nga sakripisyo, hin pagdayaw. Tungod haira ngahaw, ug han nga tanan, tungod han kataluwasan, han ira mga kalag, tungod han paglaom, han ira maupay nga panlawas, o kahimtang. Nga nagsisimba haimo, waray katapusan nga Dios, buhi o tinuod. Hapag-igusahan nga napagsaurog han labi kabaraan nga adlaw, di na namon Ginoong Jesucristo gintubian ha kamatayon tungod haamon nga napagpasidungog han panumduman labi na gud han mahimayaon nga Maria beren sa gyapon iroy sa Dios ug amon Ginoong Jesucristo nga nanbaraan nga Jose bana hanamon nga haw berhen nga nanbaraan mga apostol ugan imo mga martir Hera Pedro ug Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Jaime, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadio, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ugan nga tanan nga baraan kanay pagkamaupay ug pagampo imo ginbabalos hangatanan panalipdi kami hanimo panabang pinagi kan Kristo nga amon Ginoo. Sanglit na ngamuyo kami Ginoo nga karawton mo ini nga halad han sakripisyo namon ug ang bugos nimo nga panimalay nga amon ginahalad haimo tungod han adlaw nga anamon Ginoong Jesucristo nagtubyan ngadtuhan iya mga tinun-an ang mga misteryo niya lawas ug dugo basig sa urog agud may pahimutang anamon mga adlaw haimo kalinaw ug mahigawas kami hadayon nga kamatayon ngan mahiupod kami han ihap han panon han imo mga pinili. Nangamuyo kami o Dios nga imo bendisyonan, kilalon tugutan, hingpiton o karawton ini nga mga halad, base mahimo para haamon nga lawas ug dugo hanimo labi kay nigug mga anak anamon Ginoo Jesucristo. Kay yana nga adlaw sa nuhiya pagsakiton, tungod ang kataluwasan namon ug nga tanan. Kinuha hiya hintinapay, haiya santos ug baraan nga mga kamot. Ngan siniplat halangit ngadto haimo iya makagarahom nga Dios. Amay nagbendisyon ha pagpasalamat haimo, nagpinit-pinit nga naghatag ha iya mga tinun-an ha pagsiring. Karawta ngan kaon kamo nga tanan tikang hini, kay amo ini anakon lawas nga igtutubyan tungod ha iyo. Sugad man kahuman han panihapon, kinuha hiya han berilhon nga kalis, haya santos ug baraan mga kamot, nga nagbendisyon nga haw, ha pagpasalamat ha imo,
nga naghatag ha iya mga tinunan ha pagsiring. Karawta nga ninom kamo nga tanan tikang hini, kay amo ini ang kalis han akon dugo, han bag-o ug waray pagpapas nga ginsabutan, nga tungod ha iyo ug tungod han kadam-an, iguula ha pagpasaylo han mga sala. Buhata ini ha pagdumdum ha akon. Igtuganta ang misteryo han pagtuo. Sanglit samtang nagnudumdum kami Ginoo, hanbaraan nga pagsakita kan Kristo, imo anak amon Ginoo. Haniya pagkabanhaw tikang kahiladman, ug ganiya mahimayaon nga pagsaka ha kalangitan. Kami nga imo mga surugoon, ug imo baraan nga bungto. Nagahalad nga daha imo mahimayaon, ngan pagkaharangdon, tikang hanimo mga halad ug hatag. Hini nga puraw, santos, putli nga unong. Ang santos nga tinapay ang kinabuhi nga dayon, ug ang kalis ang waray katapusan nga katalwasan. Tamdi nga mapuongoron ini nga amon halad, ngan karawta sugan hanimo pagkarawat han mga unong, hanimo matado nga surugoon hi Abel. Han sakripisyo han amon amay ha pagtuo hi Abraham, ug han ginhalad haimo hanimo labaw nga padi hi Melkisedek. Han santos nga sakripisyo, han putli nga unong. Suguan na nga muyo kami haimo makagarahom nga Dios, nga dadon ini nga mga upa, ang mga kamot hanimo baraan nga anghel, nga to hanimo makatarag ub nga altar. Base kami nga makarawat hanggang santusi nga lawas ug dugo, hanimo anak, tikang hini nga altar. Mapuno han nga tanan nga langiton nga bendisyon ug grasya, pinaagi kan Kristo nga amon Ginoo. Inom dumiliwat, Ginoo, animo mga surugoon, nga naguna na haamon. Binadlisan, hantigaman, han pagtuo, nga nakaturog na hakalinaw. Nangamuyo kami Ginoo, nga inihirangatanan, nga pinahuway na didakan Kristo, may ngada, handayon, handapit, han pahalibway, kapawa ug kalinaw. Haamon manliwat imo mga surgoon nga magpakasasala. Malaumon hanimo hura nga kaluoy, igpakatakos kami hin pag-angbit hinbahin han katilingban hanimo baraan nga mga apostol og mga martir. Upod kandahuan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug nga tanan nga imo mga baraan. Nangangamuyo kami, ayaw asay pagkalawi anamon kadiri takos, kundi tungod hanimo kaluoy, pasudla kami haira hugpo. Pinaagi kan Kristo nga amon Ginoo. Kay pinaagi ni nga tanan Ginoo dayuri nagbubuhat ka, hin kaupayan, ginsasantos, ginbubuhi, ginbibindisyonan, o ginahatag mo haamon.
Pinaagi haya didaya upod haya, didahan pagkausahan Espiritu Santo, haymuan nga tanan nga himaya ug pagdaig, makagarahom nga may, hadayon nga mga katuigan. Didakan Kristo, pinangako kita nga mga anak han Dios, kay mga anak man kita, ayaw kita pag-alang hin pagsiring. Nangamuyo kami Ginoo, gaw sa kami hangatanan nga karatan, tagi kami hinkalinaw ha mga adlaw namon, base binuligan hanimo kaluoy, dayuday mahigawas kami hansala, ngan mataluwas hangatanan nga kasamukan, samtang namumulat han baraan nga paglaom, ug pagkanhin ni Jesucristo nga amon manunubos. Ginoo Kristo, nagsiring ka hanimo mga apostol, ang kalinaw ibinibilin ko ha iyo, anakon kalinaw ihinahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagkulawi anamon mga sala, kundi ang pagtuo hanimo singbahan, ngan sumala hanimo kaburoton, igpakatakos siya han kamuraya ug pagkaurusa, ikaw nga buhi ug nagahadi, hadayon nga mga katuigan. An kamurayaw han Ginoo dayuday madaha iyo. Ipakita tayo nang an kamurayaw nagahadi dinhi haaton.
Kini ang kordero han Dios nga nagkukuha han mga sala han kalibutan. Baraan kita nga tanan naging tatawag nga dahan iya sa saro. Ginoo, diri ako takos sim pagkarawat haymo, kundi pagluwas lahim pulong ang mag-uupay.
Alayon pagkatuklaw. Magampo kita. Igbot makagarahom nga Dios, nga sugad nga nabago kami yanahan panihapon na nimo anak, matakos maliwat kami hinpakaangbit, hiniha kadayunan, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Announcement. Ang masunod nga schedule para han pagvigilhan Tabernacle of Repose. Tikang hiton alas 6 sit gabi nga dat alas 7, amo ang Parish Youth Ministry, PYCWL, Lourdes, Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Alingarog, Bukaw, Banahaw, ngan Timala, ngan Mayana. Tikang hiton alas 7 naman nga dat alas 8 hit gabi, Couples for Christ, Kanunay, Seminarians, Altar Boys, Barangay 4, Barangay 4A, Barangay 5, Dalaragan, ngan Bungtod, Kagdarao, ngan Alang-alang. Hiton alas 8 nga dahiton alas 9, Antonianas, BEC Core Group, El Shaddai, Barangay 6, Barangay 7, Barangay 8, Kugon, ngan Barangay Santo Niño. Hiton alas 9, ngan hiton alas 10, Neo Catechumenate, San Jose, Sacred Heart, Barangay 9, Barangay 9A, Barangay 10, Barangay Lupok, ngan Barangay Surok. Hiton alas 10, ngahin alas 11 hiton gabi, Marriage Encounter, Del Carmen, Dolorosa, Parish Catechist, Barangay 11, Barangay 12, Barangay Kampuyong, and Barangay Salog. Hiton alas 11 at alas 12, Knights of Columbus, Apostles, Extraordinary Ministers of Holy Communion. Ang masunod nga aton buruhaton, amo ang pagprosesyon, palibot hasingbahan. Ug ang paghipos sa Santissimo Sacramento, dida ha monumento. Dida hini nga prosesyon, aton ginpapahayag, nga pinaagi han aton pakaangbit han lawas ug dugo ni Kristo. Naguna na kita, hinpakaangbit han kan Kristo pagdaragaan, tikang han gahom han sala ug kamatayon. Nga iya hihingpiton kung mabanhaw na hiya. Iginpakita na niya nga nakaangbit na kita han iya pagkahadi o pagkamisiyas, ida han Eucharistia. Sugad liwat hini nga punto, ang iginpapahamtang han aton ingkakanta nga panjilingwa o tantum ergo sacramentum. Alayon pagkaluhod.
Alayon pagkalingkod anay. Niyan nga ang Santissimo Sacramento, gindara na naton nga daahan iya hiripusan, karuyag ipahamtang han aton simbahan, nga ini nga Eucharistia, usa nga dako nga sakramento, nga nagdudumdum han pagdaragan, han kasakitan han Ginoo tungod haaton. Sanglit, ang hiripusan, buhi ini nga tigaman, hini nga pagdaragan, nga iya na iginpahibaro, didto han katapusan nga panihapon. Paghihimayaon ang anak han tawo, pinaagi han iya pag-agi hin kasakit ug kamatayon. Sanglit, hapagpasalamat hini nga dako nga upa nga iginhatag haaton. Ug basi magmahilarom an aton pagtukib han gugma ni Kristo, dida hini nga Eucharistia, nagaaghat ang simbahan nga bumalik kita yan nga gabi pagduaw haiya. Ayaw kita pagsubadhan mga apostoles nga tungod nga waray hirap pakakatukib han mga misteryo nga nahitatabo, waray nga ni hirailob hinusa ka oras nga pag-agma upod kan Kristo. Ayaw ta padag-a ang gahom han kasisidman ug kahubya. Aghatata ang mga kaapi han aton panimalay, pagduaw han Santissimo Sacramento. Ang schedule han aton vigil amo ang masunod. Hiton alas 6 nga dahiton alas 7 hiton gabi amo ang Parish Youth Ministry, CWL, Cofradia han Lourdes, Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay Alingarog, Barangay Bukaw, Barangay Banahaw, Barangay Timalangan, Barangay Mayana. Hiton alas 7 nga dahiton alas 8 hiton gabi amo ang Couples for Christ, Cofradia han Kanunay, Seminarians, Altar Boys, Barangay 4, Barangay 4A, Barangay 5, Barangay Dalaragan, Barangay Bungtod, Barangay Kagdarao, ngan Sitio Alang-Alang. Hiton alas 8 hiton gabi nga dahiton alas 9 amo ang Cofradia han Antoniana, BEC Core Group, Al Shaddai, Barangay 6, Barangay 7, Barangay 8, Barangay Kugon, yan Barangay Santo Niño. Hiton alas 9 nga hiton alas 10, ang Neo Catechumenate, San Jose, Cofradia Sacred Heart, Barangay 9, Barangay 9A, Barangay 10, Barangay Lupok, ngan Barangay Surok. Hiton alas 10 nga hiton alas 11, amo ang Marriage Encounter, Cofradia del Carmen, Cofradia Dolorosa, Parish Catechist, Barangay 11, Barangay 12, Barangay Salog, and Barangay Campuyong. Hiton alas 11 nga hiton alas 12, amo ang Knights of Columbus, Apostles, Extraordinary Ministers of Holy Communion. Damo nga